Sis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twashimira abategereje kudukurikirana nitwasesa kuri district yisanzwe ariko bigaragara ko impatana gutazira n'ibona w'imbi ari inyuma y'abandi afinyuma kamera ariko kandi kandi bahaje kumwe n'abavuka barapfuye turazinanye ariko bavuye ana ari kabineza barazana bakadua show tukahimbaza fantastic kugenda neza Wherever we go, we can show it, but my name is He was not a Pazira, Ekogami, Ramukani. Ramukani, that's what from Nama. Mahoro said, Kije, Amara Imana Namye, Amabakira Semuri, Tura Musachani, Kapu Tuakoda, and Wazaki. Shalom, shalom. Ndakuja mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndakuja mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana namwe muherereye hose. Amen. Praise the Lord. Shalom. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Il message è mio. Il message qui fait par rapport qui nous fait encouragement. Qui pense. Qui nous dit comment tu es intègre, là où vous êtes. Comment marcher qui il tout ma chez nous même nous boss. Ah, il va être petit photographe. Il faut que nous boss pour les capots on va favoriser par ma. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro cyane. Amahoro cyane. Nawe tuzahora disubuka bavuye kwa Apostle Mumerekeye. Kawaii. Iyi ando wawe
intege ukuntu bitanga mu bikorwa cyane n'ibizwi cyane cyane mu bihugu by'ubuhinzi no gutazira uri umwe mu bantu babikorana umwete kandi babikora batagobera yavuze amajambo menshi sinayavuga yose ariko muri make aguteye intege mu yandi majambo ibyo mukora byose hano ababihanze amaso turadukunda kubona agira komenti ziri negative ni positive ikifaransa kirakirinda kandi bizosura muri kimene ukibuze nyakugenda baragira komantere kenshi y'ibigabo bitagenda neza kuko ibigenda neza ntavuga amajambo ibikorwa rero ati banani witwara neza witanga mu bikorwa cyane cyane yuko ibiri imbere aricyo tuzabakora nuko rero sura mu kibanza uzere kutwirinda yageze tugiye nka mu ishuri arakoze cyane hari wese imana imubagire abitwa nyine basaba gusa batunanga muri mu marizi ariko abacunga ari mu kirundi ngo bawushembe iki nibaronkera rimwe abagabo ntibaronkera ariko baba basimana kandi utari yarayibuki niko bimeze abandi natwe turindiriye kivi ko biri bose natwe zo dukora aribona bose kuri bose abari barakundira kugira ngo nanjye ari kugereza nanjye nuko rero ngaho dushishikare natwe ko turakirana basubize kwa dede Denise amahoro amahoro cyane meze neza ndashima imana wana abandi biga ko gushimira ni gushimira cyangwa ni kongera intege ahubwo ngira abantu bagezeyo ariko muri konse atubagenda cyane bagiye muri make byatwibagiye ariko ko muri abanje guhera kuraba kugira ngo abe ko muri ega n'umwe turabona uraba bati bamwe baje bifata kandi bakoshimiye naka sanga twabutse nyama ega twifata rero twifata rero twatuti ko abandi babuze natwe rege nuko bimeze ega tuje twakira amaze kudukurikirana rero tutari ibiganza tubabwira tuti shalom 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 twitereza mu mwanya wo guhimbaza twakire nana tubagenda tuyobore muri kino gice kugira ngo dushobore kwinjira neza muri kano kanya shalom shalom umuntu wese waba wicaye waba uhagaze mu byo urimo ibyo uri kurakora byose turagusaba kugira ngo wifatikanye natwe gucurahira uwo mwami niwumva bishobotse uhagarike n'ibyo urimo kugira ngo wiyegereze imana ubwira imana ati narakubonye mu kwezi kwa mbere ndakubona mu kwa kabiri wibuke byinshi yagukoreye bituma mubwira ngo haleluya yesu urakwiriye mwami w'abantu urakwiriye mesiya ntiwigeze dutererana haleluya yesu urakwiriye guhimbaza
kugira ngo menye
cyane guhimbaza imana tuzasera dushimire ndetse tunakurikiranye dushimire abayobozi bahise inyakaya dushimire kandi n'abandi tumaze tuyoboye muri kino gice cyane guhimbaza tuzasera ariko by'umwihariko turishimira umugaruka bose twatarabonye tunakeza barasushimwe ejo natwe twese bashimye natwe niba rero twashimiye reka turikiranure akaje kubikora biza muri bakaje nawe kagiye asigaye neka uri hano kitazuka kugukitini tukaturikiranure tubashimira atari ibiganza twaseze Bye bye. Bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.